Dagiti SARSARITA ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti SARSARITA tayo anapaulwan. Ni Nadia kan dagiti gagayem na nga ansisi. Gapo taulilan iti naganak ni Nadia ubing iti edad na asa nga pulo agtrab-trabaho daytoy apara dalos iti balay ti baknang abaket. Sakbay a mapanag-eskwela ken kalpasan ti klase na. Mapanagdalos iti balay ti baknang abaket. Mabambannog daytoy tunggal agawid iti kalkalapaw da ken lolo na. Kaas iti maysa nga aldaw ken Amo ka na bambannog ka maday na po. Wan lolo, talaga na banlogak. Ngam kasapulan nga garami dakiti assignment ko. Naganos kalakit din aya po. Masapa ka numanan ang mapan ang dalos inton bigat ko na ni ma'am. Ay agananos ka na dya po. At dan to reward na dayta ang aramidam. Apay ngamin lolo. Tadadagiti marigriga takas ka data. Adamot dagiti baknang akas ka ni madam ko. Kasta talaga tibiyag dito'y lubong. Hanggang tandaan asaan nga agnanayon nga grigrigat dagiti marigrigat. Lolo? Nagagat kalakit day. Dumtang tumot kan ka tinamay. Nalpasan ti pa ng dalos ko, madam. Ina ko nag-eskwela. Anya analpas nga bagbagam. Nagrugit pa'y lang ijay salas. Ay ngam, nalpasan ijay, madam. Kat no nakataptapok. Ala, ingkaulitan nga imap. Anya? Anya tar aramidam dita. Ingkaulitan alinisan. Owen, madam. Ay, madam. Naimap ko ni Gisalas. Nadalusan. Mabalin ka di ngayon ako nag-eskwela. Ijay kusina, ulitan pa'y nagrugit. Ay ngam, naladaw akon, madam. Ulitam, wano jak itad titangdan mo. Ay, sige. Inak nga ruden ulitin, madam. Sige. Ha? Sinsiran tumot nga men ti trabahom. Dayta, timaganab mo. Nadia, Papa Nam, Ag-eskwela. nangag mo ka DJ Bell? Recess time man. Ano tibalon mo? Naladaw ka unay. Pimilit na tibalon. Apay ngamin nga itakalaan. Pinangdalos na namin, madam ko, balayda. Kamuti man ang tibalon. Ala, di na ka di amo masapul nga umay kag-eskwela? Amo na ngam, baon baon. Kasla iranranta na nga ipaulit-ulit dagiti nalpas ko na nadalusan. Ay, kaasi kamit nga rod. Ano kasta? Sumaragak pa ya. Sayang mo di inaramid kong assignment ko. Ingka kasarita ni madam. No kaya't naasumrag ka pa'y. Tuwing dilita. Makita mo ka di. Nasoy na di sumungat. Ni Nadia dayta, duwing dilito. Kasla makasangsangit man. Kasano? Sana na pinastruct ti Jen na tanaladaw unay. Pinagkawit na. Ay, kaasimot na. Day tumot nga minabak na nga bakit? Awan na ka ni Nadia. Anya ti aramidan ta, duwing dilito. Tapno matulungan ta ni Nadia. Kagdanag tuwing dilita. Panunutag ka na yung bag. Noon niya ti aramidan ta. Nadia, Apay, madam. numalpas mo nga imap dito'y first floor. Isa ro numadagos ijay second floor. Agawid ako man, madam. Tani, sumip nga tan. Agawid ka? O sige,
Agawid ka, ngamsan kan ngagsubsubli ditoy. Anya? Kita man nadda kwartam. O sige, madam. Indak nga roden agmap. Darasam, kat agmap ka na imbag. Tanusan, saan ka nga ikanapulos iti kwartam? Agkakapsot akon. Jakon kabailan adalusan pa daytoy second floor. Ay. Ha? Timap ko? Ha? Agmamap nga is-iso? Anya daytoy ang makikita? Alag man timap ko. Ha? Agmamap pa talaga. Kat ni, nagpartag. Anya daytoy ang mapaspasamak. Ni, imamap ng tintero second floor. Ay, adadan nga kakapsutak nga po iti makikitak. Nadya! Nadya! Madam, Nalpas ka ditan ang agmap. wan madam, dandanin. Ilapas mo pa'y ijay third floor, sakbay nga gawid ka. Anya? Dangdanggan na ka din, Nadya. Wan, madam. Nalpasan ang nadalusan ti second kan third floor. Kat nagsilang. Nadya! Ha? Ni, anya day dyan ti makabasit? Sino ka? Adak! Dito'y map mo! Ha? Ha? Nagbasit a babae? Siyak ni Dwindilita! Siyak dinagmap dito'y second floor! Kan syakmat ni Dwindilito. Syakmat din nagmap iti third floor. Ay, nagbabasit kayo. Da kayo gayam di mabasbasak iti libro nga ansisit. Nakita mi! No kasano nakaparikatan tay tabakat! Iso at tinulungan da ka! Nadya! Ha? Madam? Nagsilang to'y lininisam. Wen, madam? Mala, mabalin mo ang gawin. Madam? Mabalin ka ting alao kung titangdan ko? Inton bigatan. Anya? Ala, agawid kan. Masapa ka nga umainton bigat tapno maalam di tangdan mo. Sige. Agawid ak nga rodan, madam. O sige, tangdan lang ti kayo. Anay. Anay ko ti sikat ko. Nagsakit iti pan na kay galis ko. Ang nga tinaramid mo iti bakat. Apay akalata na ipatugaw. Minajik kun Dwindilito! Kasano? Di namot itad titangdan ni Nadya! Dwindilita. Kita ang minadya. Agpampanunot man na ni tinaunag. Pampanunutan na ngamin! No pangalaan na! Iti gatang na iti bagas akanandakan ni Lolo na! Ngamin, saanan ang makatrabaho ni Lolo na? Talakayan! Kan nasakit tagiti sa kanan! Kaasimot. No adtala ko mabagas amay tagtakan kwa na Dwindilito! Di kagdanag Dwindilita. Mang panunot tayo ti pamuspusan tapno matulungan ta ni Nadya. Dwindilita, agyaman ak iti panangitulot yu kanyak dito eskwelaan Awan anyaman na, Nadya! Kat amay dakan tumanan sukunan na gawit ka. Sige, intan, Dwindilito! Aglugan kan dito'y map ni Nadya! Anya nga iti sumarunong aramidin ta. Damagang pailaang! Di, mapanta imap kay balay adaltalusan ni Nadya! Ay, gaya man niya. Tapno maka-eskwela ni Nadya. Sige, mapankan, Nadya! Sige, agyaman ak manen, ha? Nadya, nagsapa ka ita
Wan, sanak namin ngagdalo sita. Aywan, nakita ka naglugan ka iti map. Ha? Jak mamati iti nakita. Ngampud no, saan ka di? Map ti nagluganam. Anya? Timayab kayo nga ron iti tangatang. Ay, ala. Di mo ibagbaga iti sa balti nakitam Ha, Jenna? Talaga asaan? Ngamin, saan mo't anak kapapati? Amom, inlugandak dagiti gagayam ko nga ansisit. Anya? O sige, inta ni Jerome. Istorya ak to amin ken ka inton madamdama. Naglinis man ang tintero abalay. Ayan ni Nadia ang nagmap. Nagsilang to'y datar. Awan mo't ni Nadia. Kastamot tanjay map apaglinlinis na. Ad-adan ajak itad ti kwarta na no inyawid na jay map. Ha? Nagngina na jay apaglinis. Nagmayat ito mayab. Kastoy gayam no adda ka iti tangatang. Nagbabasit dagiti makita mi jay baba ababalay. Ipasarda ka iti pagaryan mi, Nadia. Kat makita mi jay. Dakitag kakapinta sa lugar. Asaan mo makita dito rabaw ti daga? Ha? Kasta ka di? What, Nadia? Kat sigurado amaragsakan kay Jay. Sa deno da iti alugar. Nakapimpintas. Naglawag. Kan babasit amin dagiti tattawa makit-kita. Kastoy kami ditoy, Nadia. Bapasit kami amin. Ha? Kan tumayab kayo amin? What, Nadia? Amin kami at nabilag mi. Kabaalan mi di tumayab. Kastoyo. Whoops. Ha? Ang tambli-tambling ka pa iti tangatang 20 lito? Kastoy bay. Ha? Naglaing ka nga serko-serko. Kabaalan mi pa nagsukat iti langa, Nadia. Napanan ni Duwende Lita. Siya, toy. Tweet, 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 tweet. Ha? Ay, nagbalin ka abilit? Amin dagita. Kabaalan mi nga ramidan, Nadia. Kat mo kaya't miti tumulong. Maramid milata. Yung dagiti lang tattao nga daan na sayata pa nagpuspuso. Di mabalin mi at tulungan. Kaskan ka, Nadia. Ay, ang yaman na iti tulong yo Kaya't mo kati. At ito'y kan ngagnaid. Tapno ka na yun tayong nagkakadwa. Anya? Nakita mo't anaragsak ditoy. Saan ka di? Ay, kaya't ko ti makipagnaid kada kayo ditoy. Ngam, pampanunutak ni Lolok. Syaklangan tinamnamaan na. Nang rona kat sana makapagtrabaho. Kasta ka di, Nadia. Iso anas kan nga gawid akon. No, kasta nga ron. Awatam daytoy. Tulong mi kan ka. Ha? Ni? Anya daytoy? Basta. Lukatam tulangan. Nuaddakan iti palayo. Ha? Adda kon diti kalapaw mi? Lolo! Lolo! Si Mangpet kagaya mga Nadia po. Lolo! Adda in regalo kanyak dagiti kagayam ko. Atoy oh, kitaan nyo oh. Asya nga ay dayta. Lukatan nyo man, Lolo. Tapno makita tayo. No anya tilinaon dayta ang box. Ha? Ay, apok. Diamante dagitoy. Ha? Nangalaam.
Inted dagiti gagayam ko. Ay, daytoy apok. Daytoy ti reward ti kinasingpet ken kinagaget mo. Daytoy ti ibagbagaken ka iday. Impang pangruna ni Nadja tinagadal, babaan iti kinabaknang, nga inted kan kuana, dagiti gagayem na, ada 20 lita, kan 20 lito, ubing. Idi nakaadal, kat naadaanan iti natalged at trabaho, inbinglay namat ti bendisyon na. Katimulong kadagiti ubing, asaan akabaulan dagiti naganak na apagadalan. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti SARSARITA tayo, nga insurat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kadaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.